Svaki gen kad počne idem Counter džanglati, ali uvijek zaboravim da ne znam igrati. I tako svaki game feedam, iako sam main, moj tim se već želi surati. Kada gankam samo želim kill stilati, il doću lane i wave pofarmati. Igram ko kreten i mislim da sam open, možda mogu 1v5 sada probati. Kad na zmaju dođe fight, ja se izgubim. Smajtam nekog samo da dobije kill, a zaboravim da taj ko treba smajtati je zmaj. U chat pišem GG, report my team. Kad teamfight dođe ja idem po svoj blue, a znam da je trebao mid laneru. Čujem umiru sad svim, ali barem ja sam živ i moj blue je tu. I sad na kraju moram barem bazu defati, a ja ne znam na Q stisnuti. Sorry guys I lagged, pišem dok ubijaju me, pa zar moram uvijek zbog tima izgubiti?